organizaciji turističke zajednice grada Petrinja pod pokroviteljstvom grada Petrinje i sa partnerima poslovne zone Petrinja, ali i našim sponzorima Marea, Zagorec, Plin Zagorec, Flovenir smo organizirali fišijadu u Petrinji. Okupilo se 12 ekipa iz cijele Hrvatske, ne samo lokalnih iz Petrinje i Siska, nego iz Ivanić-Grada, Vinkovaca, Osekova, velikih Zdenaca i sela, dakle iz šire i bliže okoline. A prvo mjesto na 23. Petrinjskoj fišijadi osvaja ekipa koja ima broj 9! Došlo je puno ekipa koji su došli ne samo natjecati se i pripremati fiš paprikaš po originalnoj recepturi uz neke svoje dodatke, začine i tajne recimo sastojke, nego se i dobro zabaviti u odličnom raspoloženju, u dobrom društvu. I neke je vjerojatno motivirale su i bogate nagrade za prva 3 nagrađena mjesta i kuhanje je bilo izuzetno zanimljivo. Krčkalo se, miomirisi su se širili cijelim kupalištem i na kraju nas je zabavljao Stjepan Lah sa svojim bendom, zabavnim ritmovima rock'n'rolla. Da li ti usne grizu i ljube, ili ti ime zovu kroz zube? Da li jutro sama se budiš, premala je ono što nudiš? Da li ti usne grizu i ljube, ili ti ime zovu kroz zube? Da li jutro sama se budiš,